is mis Annie. Is mis Jasmine agus an dú Hasing a dolianamh. Brownies Teòclaid. Mas tá sin chuidir sin an chase ag 8. Futi sibh im a chuidir a séach, neo peiper beicrach i chhlachu. So mas tá háisig sin hasing ar gach cúngi a dhéasach. Siad seo, 4 gram coco, 10 gram siúcar, 8 gram flúre pléine, 3 uien, 2 gram chocolate down, 2 gram chocolate sgial. An dhuit an brístig mar seo. 8 gram chocolate storige, 8 gram im cubichte. sanna chiad chéim fé mi tú chocolate storige eis an níim a chuidir úsca sé sanna leach. Dían cínteach go bhfuil parent cólaréis. A bhfuil si bheith féicing mar a haid leach. Macaríirih. Cúrsin gan an darna tuh gus an fás I fuair. Fear sílachan agus cur ar flúre agus ar coco troie is sta go búla mór. Bríst 3 uien is da go baula ddífar. Cur a siúch gur a sta caldarí na huin. Ámán seán seo a bhéiscachach. Agus a bhéiscachach. Agus a bhéiscachach. Agus a bhéiscachach. Ma dhéirigh hail. Bí ísagad go bhfuil déisiil nar a ha gealb agus tú. Go me caldach í milkshake. Cúr a chocolate rí na huin. Na sé dian cínteach go bheith se go más leúach a déana seo gus a fuúríthe tú. Tá se bhir sin seo a feiscuch go más leúach. A bhéil sibh a féicín mar a há chocolate a miscathaigh. Nar a há se bhir an bhiscacha go má, fuirta tú a sílachan ag a daine réist agus coco agus a flúre chuir troid. Pasc iad sin cóla. Cur ar chocolate geal agus dain ínse. Méiscich go féicilach. Sin agad dé, dóir seo is da lena séach agad. En isise, cur na brownies is staigin na naving ar sin 3 mínach. Déisiil nach má sin. Dian cínteach go darach se bhaite me ar sin an fadach in iste? Tá sin an dáchas gon do cháir seo roiid. Gas an náhrib. Tírí an drásta.